vam pokazati kako možete da kombinujete specijalna pravila, odnosno kako možete da kombinujete povećanje cene i upisano pravilo za minimalnu dužinu boravka. Ono što ćemo odabrati jesu, na primjer, datumi za Novu godinu. Hoćete da primenite pravilo, odnosno kombinaciju pravila na 29., 30. i 31. decembar. Dakle, označit ćete ove datume i napraviti novo pravilo u kome ćete da iskombinujete povećanje cene za 100% i minimalnu dužinu boravka koja će biti 5 dana. Dakle, možemo da stavimo naziv kombinacija. Upisat ćemo, dakle, povećanje od 100% i minimalnu dužinu boravka od 5. Sačuvat ćemo pravilo koje će se automatski prikazati na izabrane datume i dakle za sve rezervacije koje su napravljene 29., 30. ili 31. decembra važit će povećanje od 100% na cenu koja je upisana u kalendaru i minimum noćenja bit će 5. Ovo pravilo markirano je crvenom bojom i tako će biti vidljivo u vašem kalendaru.